kada se Spasitelj rastajao sa svojim učenicima, pa im nagovestio svoj odlazak bliski, tako i meni je ta uloga dodeljena, da sam još kratko vreme zvanično episkop niški, ali će biti, kao što rekao, i buduće ostati vezan i dušom i telom za grad Niš i eparhiju nišku. Koristim priliku, mi smo danas obavili jedan veliki istorijski zadatak. Naime, potpisali smo ugovor o uvođenju sveštenika u našu vojsku. Jedan čin koji je prekinut pre više desetina godina, no Bogu hvala, budući da imamo srpsku vojsku i vraćamo je sve ono što je nekada u istoriji krasilo našu vojsku, koja je bila rodoljubiva i koja je to rodoljublje podgrevano od strane crkve, jer crkva je ona koja je bila predstavljala dušu jednog naroda, srpskog naroda, i to je današnjim činom koji smo potpisali sa gospodinom ministrom, da se vraćaju sveštenici kao vojni sveštenici sa određenom misijom, to jest uneće svoju kulturu, crkvenu, hrišćansku, pravoslavnu, svetosavsku u našu armiju, u našu vojsku, koji će ih oduševljavati i moralno i duhovno podizati u svest i saznanju da vrše jednu uzvišenu misiju u našem narodu, kako sveštenici, tako i oni koji budu služili u našoj vojsci. Tim povodom dala mi se prilika da gospodina Šutanovića, ministra vojske, koji ne samo ovim činom najviše je doprinuo u ovome činu, nego i u drugim našim odnosima prema svojoj crkvi, svome narodu, nego za taj odnos, za to rodoljublje i odnos prema crkvi odlikujemo najvišćim odlikovanjem naše eparhije, to je ordenom Svetoga cara Konstantina. Irinej, po milosti Božjoj, pravoslavni episkop niški i patrijarh srpski, odlikuje ordenom Svetog cara Konstantina najvišim odlikovanjem eparhije niške gospodina Dragana Šutanovca, ministra odbrane Republike Srbije, za uspostavljanje dobrih odnosa između crkve i vojske Srbije, s blagoslovom episkop niški i patrijarh srpski Irinej, dano u Nišu 28.6.2011. godine gospodnje.